Nalango Katonisia Tugotua, Aonia Saurara, although we'll take you on a TV and a market Tawa. Although Talitagana, Warrona, Bula FM, and Namandu and a set. Pula viti, Nadango Palacio Materia, one of my Nana Bula Tabiuni, Ausatuga Nandi, and the Talita in Warrongo and a Bula FM. Bula FM, number 2 and seri. Lisa ambulu binaka, se kwengo na waleleka ni nonde tukutuku. Sa barita kana na kawai na Consumer Council of Fiji ena kana sanga tiku ni lutu e sone sauni kakana ena visitoa. So ena nonde bunua. Goe sala muriti ngana nonde tu baidore ndua na bandindike ena mataga ni kuwa na tambana ni Consumer Council. Membaleta na sauni beya ya so ena visitoa ena nonde korturanga. Tukuna na bunilawaya na tambana ngo o Premila Kumar nirnambiwa na lingani lawa o ira na itauke ni sito era sianga ni ba murieti kona kena sandondo melutu na i bradabadaba ena ono na kasende o kwa ena sianga ni ba muria na lawa ngo ena sauma e lima sangabu $9 oreta na kobela tena mdamu se Red Cross ni sa atu bagarautu mena bukeira na balenga ina thaba o ula tukuna se Roma lendua na manindia nirtondike batti kona raki ka vitar boleka ke ira na norto ibalislesi mai na muira ke na boliku esa kerker tigo na kobela tena mundamu veir na ngandreba merna sulie sone ya me bakane tutubi ke ne sulu merna baka utangayani ke na norto balni bola nama ki mena somi na non daubisa kara daga tu baga overtime ena lomani online baksa oti daga taka na tamadaga ni bisa ni boleh kata na bana milion $1 na ilabo mera somikina na ubisongo ka tekibu mai ena ronundulu kadhiwa na makina tamataka ena kiana somi beira na ilabo ngo kinangito erna boitabitigo na nonda mata ni team Fiji Deaf Olympics ena sot ni Olympic qualifying competition in Australia ena madho ngo erla kita tahu na timi lebe tolu sanga bulongo ka walen kaitu na dalinganra kiwana nonda presidenti Major General Chochi kuna rote ena boitabi na vanangito na matatimingo karsa na maki merna bandita kana non rindamendambe ena sot ni Deaf Olympics ka na boiduri Turkey ena mbaki bo ena bimbiu na nonda matatimi ki Australia ena kavitu ni singa ni bulongo kana tegi butaki na sotongo ena kadhiwa ni singa maidha bekiri na boleleka ni nonda itukutuku ni boedinginaka nimbolo binak ngadang go lepani liknitang ando talitang na barong ena radio Fiji 1 ando may biti na bonga ni Benian sada labina wiada go elenani weningolo uda tormai na goroi sasa na ngotang ke ngita umata mandola biana radio Fiji 1 ando banu biana news ni sambula na elango apini saratu mai koro ena kasi auto bagarong ena radio Fiji 1 bonga ni Benian na Radio Fiji 1 nandu mai biti na bonga ni Benian